Percikan cahaya sang surya sudah berganti dengan cahaya rembulan dan bintang yang indah menghiasi bumi. Disitulah kami datang dengan segenap ketulusan hati untuk Anda semuanya. Tentunya masih bersama kami, Bahagams Dukorse. Mari kita sejukkan hati dengan bersolawat kepadanya, Baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lewat senandung religi yang penuh cinta. Kami mengajak Anda hanyut dalam zikir satu rasa. Menggemalah syair-syair salawat yang penuh kerinduan, mendayu dalam damai bersama kami Dukorse. Yang mana pada kesempatan malam hari ini kerja bareng bersama LPM Audio yang tidak dulukan tim Tidux, juga bersama Rama Giana, shooting ternama Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Sumeneb, Madura. Semakin mengucapkan selamat bertugas dan salam jumpa bersama kami Bahagams Dukorse. Juga kami berterima kasih kepada sahibul hajah, segenap panitia yang bertugas, Remas Masjid Darul Muttaqin Batang Daya, Kecamatan Batang Kabupaten Sumeneb, yang mana telah percaya kepada kami Bahagams Dukorse untuk mengisi acara pada kesempatan malam hari ini. Dalam satu rangkaian acara yang sangat mulia, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita semuanya mendapatkan barokah dan syafaatnya beliau Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pencinta musik religi dimanapun Anda berada. Di era globalisasi, perputaran zaman ke zaman, tentunya sudah banyak perubahan khususnya di pelantikan musik religi kawasan Sumeneb Madura. Dengan doa dari Anda semuanya, semoga kami Bahagams Dukorse kedepannya tetap istiqomah dalam mempersembahkan satu demi satu persembahan kami untuk Anda, yang artinya tidak lepas dari jalur-jalur musik religi yang ada khususnya di kawasan Kabupaten Sumeneb. Dan kami ucapkan selamat menikmati persembahan kami sampai nanti di penghujung acara. Muhammad shalli ala Muhammad.
rujak cingur. Cilennya sapi kalau dipotong itu namanya bestik lidah. Separuh lidah 80.000. Larang jolok sapi. Apa mak ngolok ngabes tang jolok mbian? Mata apa nyaman pang ngabes mbian ke bulu. Jolon ke malik deh. Makilah ke malik jadi api datu siang malam. Coba ke malik mun mati kerak bibir rebus. Mencampur rojak pataber gereng dina kolpo. Ya, congor ke malik, congor ke malik. Rindu nabiku, wahai kekasihku, ku sebut namamu di setiap waktu. Rindu nabiku, wahai kekasihku, ku sebut namamu di setiap waktu. Assalamualaikum ya Sayyidi Rasul. حنت حنت وحنيني للهادي حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي ولا غيرك يرضيني. حنت لك روحي يا مداوي جروحي خدم ومريد بابك الجنة موديني. Setiap waktu rindu nabiku, wahai kekasihku, ku sebut namamu di setiap waktu. واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوسيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. جد
ra'ani, tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba man lam yarani wa amana bi, tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba man lam yarani wa amana bi, tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani, tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'ani wa amana bi, summa tuba, summa tuba, summa tuba man lam yarani wa amana bi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Baru katakan, Dek, kok marah-marah terus sih, Dek, sama aku? Aku ini suamimu, Dek, jangan kau banding-bandingkan aku dengan mereka. Celengatang muwalik, wallah benih kana ngalak wuduk, Dek. Ngalak jeruk kok naman bakur ibadah. Wallahi celeng gagi buki kok, Dek. Semua ini aku lakukan demi kamu kok, Dek. Tapi andai saja Allah memberikan kekayaan kang kok, Lek, apa yang kau minta. Jangankan cuma rumah seperti yang kau mau, lantai 2, lantai 3, demi Allah aku bangunkan untuk kamu, Dek. Masih geluk si bini, aku buatkan kolam renang di depan rumah, agar kamu tak lagi jauh-jauh mandi ke sungai. Setiap sudut kolam aku buatkan garasi. Allahumma salli ala Muhammad. Huwa Ahmadun wa Muhammad, qalbi Muhammad, bi hadiyin ta'aban, qalbi Muhammad. Huwa Ahmadun wa Muhammad, bihadina ta'amman Fatairuna Huwa Ahmadun wa Muhammad, bihadina Kalbi. Di mana? Ya, pinggir lorong ya. Tang betang
di Marwa. Guru terakhir won. فالخيرنا وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه فالخيرنا وغرد هو النبي الباقي قلبي بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما طيرنا وغرد هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد يا ربي صل عليه ما طيرنا وغرد. Baik, kita selang-seling. Tak sapa dulu para tamu undangan yang baru saja hadir memenuhi undangan segenap panitia bertugas Remas Masjid Darul Muttaqin yang ada di Desa Batang-Batang Daya, Kecamatan Batang-Batang, Sumeneb. Dan kami ucapkan salam jumpa bersama kami Jukorse. Lagu ini lahir ngabeseki zaman cek marengisah akhir zaman makin. Satu lagu covernya gerigis untuk antum semuanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Izin berdiri ya Ramayana. Pada kesempatan kali ini kerja bareng bersama LPM Audio yang punya julukan tim Jedux dari kota Sumeneb ya. Juga bersama Rama Iyana Soti kita. Sukses ke depannya live streaming YouTube ya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton dari rumah antum masing-masing. Mohon maaf saya pribadi lagi kurang sehat. Allahumma shalli ala Muhammad. Buat muslimat yang ada di sebelah utara kalau nggak salah ya. Salam pangestu, salam tiba bersama kami juga. Allahumma shalli ala Muhammad. Duate marengis ngabesaki rosak kaceman rekong ancor ongku kabeh eman duh eman pompongnya benga kita belida segen pangeran
Sentong jalan keselamatan. Terpada selamat saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bersama Ramayana. Korang manis tambahi gula. Manis salamun tambahi buja. Manis ate doa besaki rosakan cemar regong ngaate nangis ancor ongku Salli ala Muhammad. Terpada selamat seteja ancor kita nabu cemat mangken. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat. Orang manis tambahi gula. Manis salamun tambahi buja. Banyak nangis ate de Allah. Abang nangis alasan dari Allah. Maringis ate doa tema besaki rosakan cemar regong ngaate nangis ancor ongku MC senior kita ya, Kak Zaidi. Kita salawatan lagi.
Ibu-ibu semuanya yang ada di sebelah utara semuanya, Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah kompak, ramai, alongku pada sepak. Ancora selam epa ancora. Parare saben are tujuan nak sobung boleh ning Trans 7 tahu dong apa gelu apa gelu hah? Beda saya tahu nyinggung para guru pesantren salah aki bahkan sampai dicaci maki sampai bedeseng nyoro bubar kalakuan naring korang aja. Ustaz Khodi mau nengis Trans 7 saya viral saja jeria bodoh saja saya lebih viral boleh deh Pon apa Ustaz? Anda bang kok Ngirengnya juga. nikah saya viral boleh makin laki bini pon atau karan markena se pihapian sambil nelpon eki bereng mereng sengak bapak tepak kabini na oreng sebini nelpon cukan sambil ngabos genteng sengak tepak ka napa laki na oreng pada ngesteteh tur pada salamat sedekah Allahumma sholli ala Muhammad Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah kewajiban teti santri amol jaaki kiyae dukiyae toro ojak samben are karo barokah kiyae toro ojak samben are karo barokah kiyae Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah dua akibat pesantren Dahudina saja ngantren meski banyak sema ancora insya Allah tak kira bisa meski banyak sema ancora insya Allah tak kira bisa Salatullah
salamullah ala taha rasulillah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibina salatullah salamullah ala yasin habibina. Ayo kita sholawatan agar hati kita tenang dengan kita sholawatan akan datang keselamatan. Rabbana hilang gajahnya datang. Bila anda salawat selalu, pastinya hidup akan tenang. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Bila anda salawat selalu, pastinya hidup akan tenang. Rabbana konfirmasinya cek aja.
وعلى آل نبي الكرامة وعلى صحابه العلماء وعلى آل نبي الكرامة وعلى أصحابه العلماء وعلى أتباعه الحكماء والبداوي ورجال بأعمال علوي برسول الله والبداوي ورجال بأعمال علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال ببال علوي برسول الله والبداوي ورجال ببال علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي برسول وعلى آل نبي الكرامة وعلى صحابه العلماء وعلى أتباعه الحكماء برسل الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال بأعمال علوي برسول الله والبداوي ورجال بأعمال علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي. Oke, masih lanjut panitia Juk Korse. Malam ini acaranya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta waktunya 4 menit. Siapa yang bisa menjawab tak kasih 100.000. Ya. Ada hadis au kama qala ya, kalau nggak salah. Seperti biasa, kemarin kita job di beberapa tempat
kita sisakan untuk mungkin sudah rezekinya masyarakat sini 100.000 tak bagi-bagi buat antum semuanya, tapi satu orang saja pembahasan banyak ngetot kada ilmu ja. Ya. Ada kalimat tadi sempat dibawakan di awal, tuba liman ra'ani wa amanabi summa tuba summa tuba summa tuba malam yarani wa amanabi. Yang tahu artinya angkat tangan. Lakean. Insya Allah yang pernah nyantri pasti oning. Ayo. Sampai 3 tak lempar kepada bagian muslimat. Siap-siap muslimat, barangkali ada yang tahu. Tuba liman ra'ani wa amanabi summa tuba summa tuba summa tuba malam yarani wa amanabi. Artinya lakian 1 2 3. Ngereng bapak kada. Bapak napa mas gula tahun nih kan Tuhan gilu terkenal dan gula. Ngereng. Mana bisa salah dikit tak lempar kepada muslimat. Barangkali ada yang tahu. Ngereng. Kasih mic-nya Ustaz Khodi. Bismillah. Mas, bapak apa nih kah? Nah? Gak bisa lah. 100.000 tidak boleh pakai HP ya. Tidak usah pakai HP lah. Yuk. Tak apal. Hah? Sebentar, duduk dulu. Nanti tak kasih. Barangkali muslimat ada yang tahu maknanya tanpa pakai HP? Bismillah. Ajukan tangannya. Tuba liman ra'ani wa amanabi summa tuba summa tuba summa tuba malam yarani wa amanabi. Artinya apa? Ajukan tangannya muslimat. Mana? Ke sini. Persiapan taan apa? Longku habina baca. Keng bilin bakan to diki keng ebas. Yuk. Kamma. Mek segi Joko. Sebentar tak ambilin dulu uangnya. Bismillah. Semoga barokah. Buka kijang. Ini sedekahnya teman-teman personil Juk Korse ya. Bukan dari saya pribadi, tapi dari teman-teman Juk Korse ini. Bismillah. LBM mic-nya hidupkan. Bismillah. Ya, sip. Cek. Dengan ibu siapa? Amelia. Ibu? Amelia. Amelia. Jawabannya? Sungguh beruntung orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Terus? Kemudian sungguh beruntung orang yang tidak melihatku dan beriman kepadaku. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ibu Amelia. Mbian nyangka pun tencik oleh obeng 100.000. Masya Allah. Alhamdulillah. Ngaku ngipot terasa wiki Ibu. Situ. Terima kasih. Semoga barokah. Masya Allah. Oke. Ya. Dalam rangkaian acara memperingati Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amanabi, beruntung kata Nabi orang yang pernah melihatku dan iman. Itu terjadi pada para sahabat insyaallah.
Dan yang terakhir, summa tuba malam yaroni wa amanabi. Dan beruntunglah, beruntung sampai 3 kali orang yang tidak pernah melihatku, kata Nabi, tapi iman, termasuk kita semuanya. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semuanya diakui umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masih lanjut? Panitia? Sebentar, ini mau cek lagu apa? Oh, sanyorni. Tak enak Pak. Cara berhubung ini acaranya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun banyak yang minta lagu Laila, mohon maaf. Mana Nabi beda bayi tak kasih. Anzilu manazilakum, tempatkanlah dirimu pada tempatnya. Detik gelak pun tak kasih lagu koplo gelak situ ya. Tapi liriknya religi tapi. Kita salawat nariyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kami tahu bahwa di sini banyak sekali perkumpulan salawat nariyah, insyaallah. Karena banyak yang nyantri kepada beliau, Syekhana Raden Ki Haji Khalil As'ad. Insyaallah banyak yang mengamalkan salawat nariyah ini, termasuk saya pribadi. Insyaallah saya sudah buktikan tak hajat nafas saya. Luar biasa salawat nariyah ini. Amalkan saja, Pak yakin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu
وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الرقاء بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله محمد ابن عبد الله ويا قارئ كتاب الله محمد ابن عبد الله ويبقى في كتاب الله عليك الأمة الخضراء تجاهد في سبيل الله عليك الأمة الخضراء تجاهد في سبيل الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله صلوا على النبي محمد Cek, cek, lo, tes. Setuju Rabu, sopotor anom, setuju tataretan jamaah pengajian, sampun sabi-sabi gistu akhir Rabu alongku malam samangken. Anyo nanti beten kaula minangka tareng kesemo dalam badepon papangkian saat malam semakin gak dinto. Gempen pakon mulje dari satu jajakan panitia kaanggui bertemu depon pan saponapan tarik kasih pedi kalampan malam semangkin pramila dari Kak Dinto jone timu setuju guru agung terus setuju bengasopo agung
Kong langkong de ajunan salarpun simulja Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Sanusi pinaga penceramah esat malam semakin Kak Dinto kangkui bedepon papangkian malam semakin Kak Dinto bedi EKBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Hadaratul muhtaramin sateja alim ulama sesami kasohor andep asor alos tingka kulina tanto patut kapiarsa dedebunna khusus ajunan salera epon simulje Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Sanusi SAG binangka pamerte pondok pesantren Nurul Syam serabu epon dari Wringin rak-arak Bondowoso ajunan salera epon simulje Al-Ustadz Rudianto SPDI minangka Ketua Pengurus Takmir Masjid Darul Muttaqin Eka Dinto sareng sateja pengurus-pengurus selain terjugan sateja remaja Masjid Darul Muttaqin jugan ke ator mengkudet sateja guru-guru agung selain sateja bengasepo agung selain setak kobesa beten kaula kaangkui notor asma agung epon sesatejena beten kaula amul jagi kaator sepasem kempang abekti mengkudik sateje tongkul popos mager sareh sejumeneng mangku bumi di satang petang deja utama epon ajunan salarpun simulja Ebu Lora Kalibun Siti Naisah juken Mas Lora Kalibun Iksono sarang sateje tondunan pelekarape pemerintahan epon sesami kalon tables bekte merte mager sare epon jugan ke ator salam cuma berpangkelian mengkudet sateja tantaretan dari majelis solawat bahaga Masjid Korse sesepoy sarang salerepon simulja Al-Mukarram Kiai Haji Imam Hafaz Syakur jugan eperte sarang salerepon simulja taretan Ustadz Jausi sarabu epon dari Tisa Cilputen Kacamatan Tesok juga tak kalep ke atur mengkudik sateja tantaretan dari audio rental professional sound system LPM audio terjugan tak kalep ke atur mengkudik sateja tantaretan kameramen kebanggaan dari Ramayana TV Media juga ngaturaki salam cuma berpangkelian mengkudik salerepun simulja Al Ustadz Abdul Rahim terjugan simulja taretan Ustadz Riyadi minangka siampun ngatori longku beten kaula sakancaan bahaga Masjid Korse malam samangkin jugan kaator mengkuda ajunan sateja Rabu sepotra anum sateja tantaretan sateja guru-guru agung tersateja bengasepo agung sesatejena beten kaula amul jegi pangapora moga tak teti rapak muda dede abe ngampuaki dede marga manusia kabula apes namung nada beles dari ajunan epon Gusti Allah senikmat tor pangapora epon tak abetes kalaben atade dua asta ngering sami amuci mengkuda ajunan epon Gusti Allah si maha kobasa bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin beje malam are samangken Kak Dinto beten kaula ajunan sateja ikarsa aki kaangkui apangki tor alengki nang engkun sesaka langkung asre tor par juga Kak Dinto dalam setong tareka agung sekaraceng setong taningan sarapaki zikra maulidir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga dinto binang kasetong tareka
kanggo ngemoti beberepun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban pangarep terpanyoon muga mantar badepon papangkian malam samangkin gak dinto iteti kisetong papangkian mulja tor barokah siasanding kalaban ridhaipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Salawat asanding salamipun Gusti Allah malar muga tetap jejer agili ing ngatasi cing Nabi panutan iki gak dinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti seteja cacana ngerti kagak gempeng dadi obor kaca kebeng sampun abeg tator arakok beten kaula sareng sadeja ajunan dari alam sebeteng calimuten nuju ke alam setirak mursak tarkataran kalaban badepon dinul Islam wal iman. Para Rabu sepotra anum sadeja tantaretan jemaah pengajian sebeten kaula amul jeki lir gumilir icelucur lacir komalancang torkalelan beten kaulanya bis mator cangkolang minangka tarik kesemu dalam badepon papangkian malam samangkin gak dinto nyon etika angki merte badepon pan saponapan tareka sebekal kalampan esat malam samangkin gak dinto minangka tareka sesapesan serapaki angkat lampas kaping setong iki gak dinto biteng pedis minurut bengsalan matureh seteges tertepon pokak maka ngiring buka badan papangkian malam samangkin gak dinto kalaban pamosan suratul Fatihah arang sareng kalaban pangarep terpanyoon malar muga badan papangkian malam samangkin gak dinto detia setong tandeh kangkui terus along polong badan kaula sareng sadeja ajunan ika biti diri saat samangkin kantos lagu dak swargaipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin solihah bi syafaatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sagak dinto para Rabu minaga badepon pamaosan suratul Fatihah sampun kalastarian malar muga kalaban badepon pamaosan suratul Fatihah sampun kaator sadeja tareka esat malam samangkin gak dinto bedi kalampan kalaban pejrator sampurna termalar muga tak mangkia aral popara dari kabitan kantos pongkasan epon amin ya rabbal alamin. Para Rabu sepotra anum sisami bulja minangka angkat lampas kaping 2 iki gak dinto pamaosan ayat-ayat suci Al-Quran sikak dima dalam hal kak dinto bedi maos sareng salera epon simulja Al-Ustad Mattasan mengkudak salera epon simulja Al-Ustad Mattasan beten kaula ngatore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا
شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. يا قارئ القرآن يا حافظ الذكر أبشر بخير جناني في ساعة الحشر. اقرأ كتاب الله في راحة وأمان. تفكر في معنى تنجو مدى الدهر. اقرأ بلا ملل رتل بلا وجل أسبعه بالرحمن علمه للغير. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sadaqallahul Adzim. Sakadinto para rabu pinangka bodepon pamaosan ayat-ayat suci Al-Qur'an sampun kalastarian malar muga semaos tor setuju semiarsaaki sami-sami keng pahala kenceran dari ajuranipun Gusti Allah Subhanahu wa taala, tor sami-sami keng barokah kaceleben dari pamaosan ayat-ayat suci Al-Qur'an sampun kalastarian. Sebelum keatur minangka angkat lampas atrosipun para rabu langgong dimin tak kalip ngatur lagi salam takdim salam juma berpangkelian dari badan kaula malam samangkin sarang cakanca majelis sholawat bahagia Masjid Korse dek seteja tantaretan dari tatanan dekorasi Darul Muttaqin dekorasi terjugan ketua takmir Masjid Darul Muttaqin Simulje Ustadz Rudianto SPDI terjugan ketua remaja Masjid Darul Muttaqin Ahmad Basofi Muzaki terjugan dek setuju tantaretan dari Tadarus Al-Muttaqin kong lakong dek ketua panitia dalam bedepon acara Zikra Maulid Rasul malam semangkin Simulje Al-Ustadz Abdul Halim. Para rabu sepotra onom sesami mulje minangka angkat lampa sekaping telok egi kadinto pamaosan sholawat Nabi seka dima pamaosan sholawat Nabi kadinto badi partai sarang setuju tantaretan dari majelis selawat bahagia Masjid Korse sesuai sarang salerepon Simulje Al-Mukarram
Kiai Haji Imam Hafaz Syakur cukup daperte sarang salerepon simulje taretan Ustadz Jausi saraboepon dari Tisa Cilputen Kacamatan Tesok Kaator. Allahumma salli ala Muhammad. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظنك ومالك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا رب أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قد أنزل العرش ضرما واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم
Ya salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru. Mithla mustik ma ra'ayna qaddu ya wajah sururi ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali anta misbahus suduri ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafikaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Mar'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim al-walidaini. Mar'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim al-walidaini. Hawduka as-safi al-mubarrad
السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى عند تحرير الصدور وصلاة الله تغشى عند تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم يا رسول الله محمد. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sakadinto para rabu minangka bedepon pamaosan salawat nabi sampun kalastarian malar muga sateje semaos tar sateje semersaaki sami-sami kengkilin syafaat teryaku minangka umatipun Guste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Para rabu sepatronom sesami mulja minangka angkat lampas satrosepon eki kadinto arapaki sambutan tunggal dari Ketua Takmir Masjid Darul Muttaqin sekadima dalam hal kadinto badi atoraki sareng salera epon simulja Al Ustad Rudianto SPDI mengkuda salar pun simulja Al Ustad Rudianto SPDI beten kaula ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sebatan kaula muljaki, para kiai, para alim ulama, para guru ngaji, tor sateja undangan saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala kadinto. Terjukan sebatan kaula muljaki kepala desa tang betang deje tor perangkat epon semoga-moga terosa dalam keadaan sehat walafiat. Saterus epon nyara seteja nambai syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sekadimah malemangken kaula sareng panjenengan khusus epon jamaah Masjid Darul Muttaqin ampon bisa alaksanaki setong acara sesangat muljah kadintoh ki kadintoh Maulidur Rasul sekadimah ampon kaula sareng panjenengan eka niat mulai tahun sedimin. Moga-moga kaula sareng panjenengan sadaya ulia petotu kalaban hadir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekadimah kaula sareng panjenengan samangken beda ejalan sesai se insyaallah ridai sareng Allah Subhanahu wa taala. Saterusipun minangka malam mangken kaula sareng panjenengan mahadir marabu Kiai Haji Malik Sanusi
sedeteng epon dari Kecamatan Uringin, Bondowoso, Banda Besah. Saya kenal kalaban kota Tapai. Mana bisa menap? Kenal dengan kota Keris. Mana bi Banda Besah? Kota Tape. Insyaallah panjenengan sadaya ampun arasaki manisa Tapai Bondowoso. Torjukan sakejeki beti arasaki manisa ilmu se beti sampai yaki sarang ke Haji Malik Sanusi. Torjukan permohonan maaf beda bekto si ampun talebat mulai gela minangka Kiai Haji Sanusi, Kiai Malik Sanusi kadinto kurang sehat, tapi merupakan sebuah kewajiban amanah saya bagi de kanjeng de Kiai Malik Sanusi. Beliau tetap berkeinginan kaangkuy ngesee acara malam mangken walaupun lambat sakone kadinto. Dan insyaallah sejaki Kiai Sanusi beti Rabu de tempat kadinto butuh istirahat kurang lebih 20 menit minangka buru lastare ajalani operasi jantung. Saterusipun de para panitia si ampun bersusah payah kanggo laksanaake kin pangkin malam pangken. Segenap pengurus Masjid Darul Muttaqin mengucapkan matur saibu sakalangkong termoga detia amal sesoleh. Terjugan nyon sapora atas nama pengurus Masjid Darul Muttaqin minangka pelaksanaan malam ari mangken gadinto beda setong sekorang yang terbagi de para hadirin di gadinto. Atas nama juga panitia berasal atau berawal dari rapat saya terakhir ki kadinto kalaban pangarep muga-muga kaula sareng panjenengan parengana kalau dengan ateh bekto 1,5 jam tabana maksimal 1,5 jam kaangkuy maikhlas aba malodang ate muka pekeran muka ate kaangkuy narema pan berempan nasihat seperti sampai aki sareng simulja Kiai Haji Malik Sanusi sambil ngantos Kiai Haji Malik Sanusi mungkin ibu-ibu kadinto bapak-bapak ampun kenal misalnya pun pada pertanyaan Kiai Haji Malik Sanusi ngagungi sanapa putra takut tanya lagi deki beda seoneng beda 2 kita lo beda sanapa beda seoneng ngagungi sanapa raji setong mesti karena bini takok doan. Terus orang kamah Kiai Haji Malik Sanusi Bondowoso rajina orang kamah tepat orang Jember. Maka minangka panjenengan nikah kenal ka Kiai Haji Malik Sanusi menunjukkan rasa cintana kaula sareng panjenengan de semulja Kiai Haji Malik cinta saja siap narema ilmuna siap maikhlas aba siap muka pekeran siap muka ate rida tedung bek malam sakadinta mamator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur matur sakalanggong sakadinta para rabu
minangka badepon sambutan dari Ketua Takbir Masjid Darul Muttaqin sampun diaturake sareng salarapan sebulja Al-Ustaz Rudianto SPDI. Para Rabu sapatronom sesami bulja kanggo satrosipun ngiring sami-sami miarsaake minangka jejer-jerenak tareka sipe di kalampan malam samangken. Sarapaki mauidh hasanah jejereban atur bituh agung hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima dalam hal kadinto badi cerebagi kalaban cernak sarang salarapan simulje Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Sanusi SAG menangka pemerintah Pondok Pesantren Nurul Syam saraboepon dari Uringin Banda Besah. Sejuga dekik padi mungkase badepon papangkian malam samangkin kadinto kalaban pamaosan doa barokah. Mengkudak salarapan simulje Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Sanusi SAG kalaban sungkem pangabekte abdina ngatore. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البذور مثل حسنك ما رأينا قمت يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba bassnya dikecilkan, baga geruang ya. Bassnya dikecilkan, treble-nya dibuka, volume dinyaringkan, cek sound. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum Kak Dinto, menapi diterjemah, muka-muka panjenengan seteja epa selamat sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, engki kiai muka-muka pada epa selamat sareng al. Dalam hidup terkadang kenyataan berbanding berbalik dengan harapan. Syaka terus sehat malah kadang sakit. Yang kita harapkan terang malah terkadang hujan. Yang lebih menyakitkan dalam hidup terkadang orang yang kita cinta lari begitu saja, sedangkan orang yang kita benci terkadang datang membawa cinta dan harapan.
Hari sekocak setampang karena beri, karena nyalpang tak beri. Al-insan bitafkir, wallahu bitakdir. Manusia hanya mampu merencanakan sesuatu, tapi kepastian berhasil tidaknya usaha tetap atas kebesaran Allah. Oleh karena itu hidup tidak hanya bisa mengandalkan kecerdasan. Tak tanto orang cerdas, soki tak tanto. Malah kadang-kadang banyak saya temukan segendeng si soki, si cerdas ngincem ke si gendeng. Takaran rezeki bagun dari Allah. Wa iyastagisu fastagosu fastajabalakum. Maka setiap rencana dan usaha selalu harus dibarengi doa-doa kepada Allah agar apa yang kita hajatkan akan diijabah oleh Allah. Harapannya seseret rezeki tere berkembang benallah. Yang punya hajat keinginan Mekah Madinah, muka-muka ibadah yang tengah hajat. Janda-janda tertuli baju laki. Ya seduda dia ya. Malah tak kesepian odi itunya. Setuju saya hadir, muka-muka akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Gula mancing aing masih bakcer lebih coba kipas. Meledi makipas mangak tahun sekali nak. Aduh. Pilek kok. Sabak kadek sakabu ebo. Nah, mun bo ebo jet. Malah tak rosak skincare ya. Hadratal kiram, masyayikhin al-afadil wa ulama'an al-kurama, para masyayikh, para kiai, akhus bizikri jajaran takmir masjid Darul Muttaqin Taroman Batang-Batang Dejeh Sebatan Kaula Amul Jaki, jajaran pemerintah setempat, Bapak Kelebun atau yang mewakili Jamiah Hadra Cuk Korseh Desok Laras Arya diiringi Al-Banjari ya, betul. Cuk Korseh Mada Korseh ini je. Hadirin kaum muslimin para undangan rahimakumullah. Asyukur ke Allah melembangkan Al-Fakir Abdul Malik Sanusi bisa hadir. Kaula senang, kaula jemper kemasan acaranya dalam rangka ikraman wa ta'ziman li maulidin Nabi, ingin turut serta mengagungkan dan memuliakan kelahiran Rasulullah. Kiai mangken pun bulan Jumadil awal, kiai ajbarak Jumadil akhir lah. Maki amolot kiai, inilah cinta. Cinta jangan dibasati dengan ruang dan waktu. Orang mula cinta tak tahu ke areh. Orang mula cinta tak tahu ke ruang. Edim ma'abai selalu ada. Rasulullah sallallahu alaihi.
ala kullahinin wa waktin, setiap saat pantas amulot. Kenapa? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah pemberi syafaat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Lalu siapakah kelak manusia yang diizinkan Allah memberikan syafaat? Tatkala orang-orang sudah pada dikumpulkan mau masuk nerakanya Allah, Kanjeng Nabi ki si panggil ben pangira. Muhammad, abes pola ki bade umat tabeun si tolong segera tolong karena mereka sotok kapingkok ke neraka. Kanjeng Nabi dia sebisa nolong. Mangkana gula banpian terparing oleh syafaat Kanjeng Nabi. Kalau kita mau mengandalkan sedekah, kalau kita mau mengandalkan amal, masuk ke surganya Allah, amal sedim marah, sebisa mengantarkan kita masuk surganya Allah. Seoning ke amal abe kan biar tibi. Ayo coba renung dan pikirkan hari ini. Engkau kira-kira mau masuk surga karena apa? Sedekah misalnya, berapa persen di antara uang yang kau miliki dianggarkan untuk kepentingan agama Allah? Mbian kan si oning menbian di 1 juta, apa iya belum ngatos ebuna kebaik kepentingan agama 200 ebune teku abe kanggo keluarga. Mbian ke pikir coba. Cek banyakan kereningan sing ngantor ke masjid dengan. Kalau kita mau mengandalkan ibadah, sholat misalnya, sholat yang mana? Jangankan sholat sunat rawatib, tahajud atau duha atau sholat sunat mutlak, sewajib bayi abek banyakan long bulong. Subuh, abah zaki ya masjid, melabu subuh berapa sab kira-kira ada. Padahal masyarakat ini nak banyak, cok saking abajang ke masjid kapi tak kebuat masjid. Arah apa mun subuh mak kumbak bisa bitong je bani sasa, bisa bitong kabetok kabelut. Kadang-kadang lo teluan duaan makmumah setong imam. Jadi lek keduain lah imam ben makmumah. Dan kadang adan ben imam ke dibiin ben imam jil. Para hadir abak ni kadang-kadang banyak lecek naga Gusti Allah. Esra salat 2 rakaat subuh cek banyak talam beseria lat-lat. Makmun ngarek abak kanggo kepentingan sape aktif benare mun ngarek. Padahal ngarek paling jek setengah jam. Mak kuatan ngarek ben 5 menit setengah-tengah baca salat subuh je abak tak mampu. Padahal mun biantar ke masjid keramik mapan ventilasi angin ada kipasnya masjid mak tak pernah. Mun ngarek kada emak cek biantar gegel-tegel ke basabu. Mak kuat mun ke tegel. Bade tegel se keramik. Mak pas kuatan ke tegel ben ke masjid. Kening cocok-cocolok sapir benari babu. Padahal jujur saya tanya, Syabri nyabe kambian sera. Ayo jujur, yang memberikan hidup kambian sera. Hal Syabri cetak ke gula ben bian sera. Syabri mata elong ben lesan ke gula ben bian sera. Hal bahkan dalam pernyataan sikap setiap hari salat bian selalu menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba itu terjemahkan. Inna sholati songkuna sholat beten kaula Gusti, wa nusuki dan ibadah beten kaula, wa mahyaya odiin beten kaula, wa mamati matena beten kaula lillah keagungan ajunan ya Allah. Kini kepernyataan bian setiap hari odi matena kaula kanggo ajunan ya Allah. Tapi dalam kenyataan hidup pernah bian nyambi bini dalam kehidupan Antoni kak setahun makin kerpikir pernah ndak bian ngajak bini nambian lek pola beda jajan lek pola beda kenlangkan ayo bungkus kita bawa minuman dek sekali-kali ayo itikaf di dalam masjid ini masjid dia Darul Muttaqin anak apa kak ayo malam nanti kita lakukan sholat tahajud
Kita coba zikir, kalau tidak ayo kita hatamkan Quran. Iktikaf le, tembus subuh deh. Setelah itu belanja kita pulang. Selama setahun pernah biar ngecek bini kang iktikaf di masjid. Jadi nek songkon biar banyak terkep atas. Beda apa? Siapa jeng tak senulap. Mesti biar muncul hosok si terkep ada. Badan pasti pot ini ada. Dia kan suka dikibas sujud. Ada je terkep atas. Kan berarti penyuon repe ben bidik pada ben. Mon ngare cek ben si bini dengan demi sape ketika dia tanya arah pemun ka sape mak aktif ngare karena menguntungkan giae, menghasilkan giae. 10 tahun ngobu sape rega 15 ke bisa ke Tolopolo ke itu 10 tahun. Iya mun hasil. Mun bah temu orbung jolok sape. Bae pada teng panjangit PMK ben Allah terengeter sokon sapena langapok bencolok sapena acereng sing arek 7 tahun Pak Jiom sapena ya Allah mak mati ya ben sapena ya ngain saya beri nyabe saya beri odi al ngantelakin pasah sidimah pernah kambian kemudian apa misalnya Senin Kemis atau puasa Nabi Daud hari Rabu atau anda puasa sunat yang lain cembian dengan jangankan puasa sunat Ramadan saya perintah sebulan 2 Ramadan saya banyak utang perintah sebulan ngalak belum hari dengan harap mak tak terus mah ke malik pendik penyakit lambung ngerti langup nungep ke gulaku melana para Rabu saja ketika semua rangkaian amal ibadah tidak lagi bisa diandalkan, ayo amolot, ayo pecinta Kanjeng Nabi, siapa tahu abe oleh syafaat Gusti Kanjeng dan montar ke Mekah, Eraut Dohrua di antara makbar Nabi dengan rumah Nabi dulu. Ini kepada tolesan raja gini kah, dengan Masjid Nabawi kedua, syafaati li ahlil kabair min ummati. Raja ya di masjid ini. Kini kata pun Kanjeng Nabi, syafaati tang syafaat li ahlil kabair bagia ka orang-orang sendi tusa raja min ummati dari tang umat. Luar biasa hadis nih Pak. Siapa orang si raja tusa? Nabaan nih si raja tusa? Al kabair apa saja? Matiin orang, menghilangkan nyawa orang lain, dosa besar. Azina, bengal kareng tua, korupsi misalnya, kini kata saja. Tapi pian munter ke Madinah, nangis ke Kanjeng Nabi, nyopreh tuan Kanjeng Nabi, jauh ka fastaghfaru, datang ke Kanjeng Nabi, istighfar nang Masjid Nabawi, paham cinta ke Rasulullah, wastaghfar lahum Rasul, pahe keterima Nabi yang memohonkan maaf kepada Allah. Maka mbian bekal sepora dosanya dan kelak ke surga dengan syafaatnya Rasulullah. Mangana ayo amolot jaga aja mage kiai labak malam karena gula nggak bisa kimbian kini lesan agel mata namatem sudah hampir hidup di 2 alam agel kinjen kini mata ya odi kayak nggak sih tak mati semangat dodi tengah mi robu marin. Banyak baca solawat tinggi sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Banyak baca solawat. Man shalla alayya sholatan wahidatan. Siapa orang yang baca solawat sekalian, sallallahu biha asra, Allah akan melipat gandakan solawat itu tadi menjadi 10 kali lipat. Raja Genjer maca sekalian 10 balisnya. Maca 10 100 balisnya. Mon pian maca 100 balis sai. Mon sai bum pian maca benare kana ma'ifil jannah ada harapan guleben pian pagi eka bolong nang swargana Allah sareng Gusti Kanjeng Aya apa banyak maca selawat. Selawat nah bagi Malik ya macam-macam.
Kalau asyraqal adibai, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika. Kini kaduk budi kini kalancen, kini kan nyaman Al-Barzanji. Menembian tak elagakin ada salawat munjiat, ada salawat nariyah, ada salawat fatih, ada salawat tibil kulub. Paling kendaan salawat, salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Ini ke paling kendaan sallallahu ala Muhammad. Paling kendaan sekendaan boleh, tak ada lah. Salawat Muhammad, 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 Muhammad. Tak ada je benda salawat, tak ada kencun aja. Muhammad, 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 Muhammad. Salah dua kau tundu, mat. Sedeteng madrai bermajadun. Sallallahu ala Muhammad. Dilakukan bisa. Sallallahu ala Muhammad. Coba. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Beda keyboard ni. Coba cek keyboard dulu. Panyaman. Bagus. Terus boleh. Muhammad. Bagus. Sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa dikasih dengan lagu-lagu dangdut atau ada? Bisa? Beda tam-tam aja. Hah? Ayo lanjut yuk. Semuanya yuk. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Keyboardnya semuanya yuk. Sallallahu. Semua tangannya diangkat. Sallallahu. Saya minta syutingannya malam ini. Bos, sana bos, yuk semuanya yuk. Sallallahu alaihi. Sekali lagi semuanya yuk. Sallallahu ala. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir malam ini ya Allah. Selamatkan dari berbagai macam bencana-Mu ya Rabb. Bencana wabah penyakit, bencana ombak tsunami, bencana gempa, karena Engkaulah yang maha menyelamatkan ya Allah. Allahu alaihi wasallam. Rapnya tarik sekali ya. Ya Habibi ya Muhammad. Semuanya. Ya arusal Qasiqaini. Semuanya diangkat. Ya Habib. Yang angkat tangannya dipanjangkan umurnya oleh Allah. Yang angkat tangannya dimudahkan rezekinya oleh Allah. Sal Qafiqaini. Luar biasa semuanya ya. Ya Mu'ayyad ya Mumajjad. Semua ya. Ya Imam al-Qiblataini. Semua sekali lagi. Sallallahu alaihi. Yang hamil dimudahkan kelahirannya oleh Allah. Seseret rezeki tidak bergempang benar Allah. Yang punya hajat keinginan Mekah Madinah, kabulkan malam ini ya Allah. Allahu ala Muhammad. Semuanya. Sallallahu alaihi wasallam.
untuk Jami Hadra. Cukur seh. Ada tes ya lagu pertama. Nanti ada lagu-lagu berikutnya. Semakin hangat udah. Laila daerah deki. La Muhammad. Arab pemak mati bahasa dina deh. Hah? Kongselet bah. Jat making gaya na jan kok peh pemati. Mangkan wak padam kapiwa. Ngabes ka gula. Konsentrasi ka gula kada jangan lengan. Keng mun katono ni budi ke bala engko lonjak tu rezeki. La sallallahu Muhammad. Banyak maca salat di samping pahalanya besar, orang yang maca selawat riyah akan dimudahkan dari berbagai macam kesulitan-kesulitan kehidupannya. Ndik masalah ben datang ke banyak maca salat. Ndik masalah ben keluarga ayo banyak maca salat. Pola ampian di bisnis tak bate lancar, baik di Surabaya, Jakarta atau Malaysia, mak dagangan tak bate laris. Perbanyak babi lele. Jangan sebini, jok saking pada bensin kak positif. Ayo berbibir kok benkak. Musuh boleh, geluk boleh. Ya mu'ay, ya dia mumajat, ya imam al kiblataini. Mondeng bini ibu baca selawat, walau emosinya tinggi drastis akan turun. Nama kala ngoso, agak bigi apa sih bini? Salallah. Mak tepes lek, musok kok kebon gika. Banyak macam salah, coba timbul kulub, coba. Keyboardnya dulu, keyboard dulu. Allahumma sholli, jak nih ke. Tengok ada ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Coba lihat, kan ada kan nada-nada kayak gitu kan ada. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyat wa ala wa sahbihi wa. Coba boleh mak lah, coba tes berdebat saja. Allahumma shol. Mun tak tahu iya beun sepidato kok saya tepat aja marah. Ala sayyidina. Jangan gara-gara sebotol minuman. Ayolah semua dengan apa tam-tama kapi tapuyo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil. Semuanya diangkat lagi ya. Dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wadiyat wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Sekali lagi yo. Allahumma sholli. Yang punya masalah mudah-mudahan dapat tenang benar Allah. Yang susah diberi kebahagiaan oleh Allah. Wa afiyatil abdani wa shifa wa nuril absari wa diyai. Semuanya diangkat. Wa
sahbihi wasallim. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawai ya Rabb wa afiyatil abdani wa nuril absar. Yang susah mudah-mudahan dibahagiakan oleh Allah. Seraja otang lunas lihi wassabihi wasallim. Dua lagu kita selesaikan. Jadi selawat namun Laila aja. Saya manis selain Laila letak manis. Mun Laila apa ngepas kemarin deh. Gula nemare pada kantor. Saya tinggalkan pesantren saya 6 hari. Gula pun nemare terakhir nih kamangken nih. Setelah pengajian kantor gula pleman, maknya ina WA gula mulai gelak, Kak posisi di mana? Gula selalu jawab, percayalah, percaya dek, aku selalu ada di hati kamu kok seterusnya. Maki kiai mun WA ngak riak gelia giaten. Nemare sangang hari gula tina maknya ini. Nisar tanggal 20 November ini saya ajak istri saya untuk ke Mekah. 20 November ini gula umroh bareng dengan Kemosle Adnan. Maknyai gula maknyai ini sambil bawa 2 pesawat. 1 pesawat Kemosle, 1 pesawat saya. Beni setirin tibi beni. Gula nyampe 436, kemudian Kemosle sama 436, 1 pesawat. Di Jeddah gula beda onjangan lewat KJRI Kedutaan Arab Saudi untuk Indonesia. Gula pidato ben kemusle. Ada Jeddah ada 3 lokasi. Di Mekah ada 2 lokasi Kak Kia. Apuh singonjang Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Arab Saudi. Di Madinah juga ada ITSMI, Ikatan Tausiah Mukimin Indonesia. Jadi gula maknya ini sambil kenapa? Karena dia rela. Saya tinggal setiap saat gula onjangan di Tina Nemare. Kemarin di Tina ke Jayapura, ben gula ke Buton selama 9 hari. Tina ke Kalimantan, gula Pontianak, maknya ini kerida. Lalu dia usul, Kak, bawa aku ke tempat di mana tidak banyak orang kenal kalian. Maksudnya apa? Karena mun pian kenal ke orang, semua asalaman kalian dan sampai bertamu-tamu terus. Gula itina boleh. Ayo kemana yuk? Dan maknya ngereng, dan bian gula ngocak. Kemaknya kemana yang kira-kira ndak kenal? Kalau bisa ke Mekah yuk, ya. Ayo. Saya minta nggak jatah untuk ke Mekah. Saya minta 3 kali 1 tahun. 2 bulan ke Mekah, 2 bulan ke Mekah. Langsung saya iyakan, kibon, saya terima. Terus 2 bulan gula ke Mekah maknya ini. Gitu loh jadi laki-laki, open kasih bini. Tetempian mentero kembang recekeh, apa yang diminta oleh istri layani. Kenapa? Karena hakikat istrimu adalah amanah, titipan Allah Subhanahu. Jadi main mentero kembang recekeh, apa yang diminta istri kasihlah. Banca amimpem pian bini ratin kalau anggaran kecantikannya ndak ada. Kenapa? Penelitian terakhir, observasi kedokteran, cantik butuh biaya. Skincare itu mahal, mun pelekiran ya muda. Belunge boleh Pak Buntu, sabak keleper campur aing tes petes juga. Salah bekerata petes nak korap kamu ada si bini. Pastikan selamelak keretek botek nama dan nama lo. Silake alonca kebakar ya Allah pocong pocong. Si bini lah kojak pocong. Lemaknya ini setiap 1 bulan saya masuk di massage spa, elulur, badan ini bini kutu openin, kerembat wajahnya, mandi zona, mandi air hangat, minumannya es jeruk, jus wortel, tarter pada Pak Bulan, aura kecantikannya semakin nampak, senyumnya semakin manis.
Keng selake Pak, keredeng canding debon gopeng. Ya mau ngalak si sederhana bisa. Akabin belum 12 tahun lah beri lop kolop melulu si bini. Tak sah berjenci lain, kulaku meroki, siang toroy. Ocen nih kaki. Hah? Enten nih kan tadi arbus ini. Maksudnya Arab pemak rese, saya luar suruh ke dalam. Saya neng luar, neng dalam. Mun terus marina, ayo doa Pak. Kamu manti ocen ben gula. Seburu ni siapa? Mun terus gula ben bian seburu deki. Kayak mun gula si manti ocen si elang marin. Terus lah. Ada kan? Ayo konsentrasi ke gula. Ma ocen. Hari pada saya tandi wuduk berarti pada saya akan tok gelak dekat pas ocen dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak macam solat. Ben gula ben bian mun ninta Kanjeng Nabi kalau ingin damai hidup para jasokor ka Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-Quran. Ebri cetak ayo ke bersujud ka Gusti Allah. Ebri mata ayo babanyak ngaji Al-Qur'an. Mon ebri lesan ayo babanyak maca salat. Babanyak zikir ka Gusti Allah. Jangan suka ghibah. Ebri lesan apa coba tentang kejangan. Mulutmu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bibirmu adalah ketampananmu wahai laki-laki. Bibirmu adalah kecantikanmu wahai perempuan. Merah menyala. Ya beda si betenggi kok pas enggak besaki. Ayo. Bayangkan Pak, mun bian lahir Pak tadek bibir, coba pikir. Walau kecil bentuknya penentu ketampanan dan kecantikan. Bibir kan nih gini, lahir biar pada bibir, makilah soke orang yang bibir tadi, tapi enggak omplong jalan biar ngedep ke ade. Makan memberi bibir banyak maca sholat. Bu Ebo, banyak seorang istri tanya pada suaminya, Mas, kenapa dulu kau persunting aku Mas? Kenapa dulu kau kawini aku? Jujur Mas, enggak seneng kenapa enggak gula. Orang bini selalu mempertanyakan nikah, kalaki pastel. Biar seneng kenapa sih gula? Mak pas kabin ben gula biar. Meloleh tanya kita ruwet si laki tu. Ayo, banyak laki-laki yang menjawab bibirmu deh, bibirmu yang telah meruntuhkan jiwaku saat itu. Si lacong mau cocong si bini. Makanya bu ibu mentro kenjaran si raja, mun beda si laki, bibir itu mirah-mirahkan. Sehingga si laki tak kerjet ngebas bibir biar. Ya Allah. Ada buah naga di hadapanku. Mulai bibir kau jak buah naga kan lekombi apa silake dia. Saya neng dapur melolo. Dak malek dapur gak tabang silake. Ya Allah, menengak butuh mang bibir lele. Yo berarti. Ada kebanyakan nek bini salah adenten. Mon antara belanja ke pasar gulaku. Masa antar melia gengan, antar melia kerupuk, melia ko ajem, lipen yang kui lipstick. Parfum yang kui, baju-baju yang terbaik yang kui ke pasar. Akhirnya setahu ketindak-tindak datang ke nak, komina datang ke ya Allah, ibu makin dia anak dua, sepak. Parak beda masalah mengaji lagi namantan. Tapi salah mulai ke bungona, baju yang baik dilepas dengan ada lagi ner. Daster selebuk tebuk yang kui, bener daster batik yang ledek gember ki sak baksa aki. Mon keluar kotang siro gero yang ku. Selamole kotang sile komitiin lo. Le pukul telo kali rugi esak paksa aki. Sampai silake ngocak, ya Allah le mata tepak ke beden ada le. Kujur ke barat, kujur ke timur. Mereng sabaru dek. Bila si seneng ngasih lake, montar keluar parfuman, tar ke pasar parfum. Tedung ben lagi nah remason saya kira bagi ke badan.
Saya geluk besi lagi, ya Allah panas lek, panas. Nyaut si bini, cap elang mun jika. Jadi senang kadang mundi anak pah mengita temu. Mangga nambian montron dia anak si cerdas, teori kedokteran. Neka teori kedokteran, membian montron dia anak pinter, cerdas, lakukan hubungan jima, apolong laki bini, mun pon pada terona. Kini ke teori, si laki tepan tero, si bini tepan tero. Pah pada, abareng tero ya, dipastikan anaknya cerdas, dinamis, pecing lakona. Jadi sudah cerdas, positif, paling pada teror. Cet pada akar Pak Embu. Sedeng gendeng tak pada akar. Mungkin embu ente dungi kecok deh. Aro gendeng roh, lemut pikir apa? Orang si bini langetek roh kira terus lagi. Lalu biasa menghadir ke pengajian selain agelak, tak nolak agelak je. Selain lamari agelak bah bi tibiat. Sinyal lo gak pegaan dah ya. Ada berarti oleh jetak manjat bengar dulu. Makanya bu, menurut si cerdas, cobalah karakter suami pahami. Badar yang laki si seneng nyium leher bini, kan bian seoning ngelakin. Sejak akabin sampai di anak dua leher si cium melolo. Berarti bian di laki pemburu leher. Tegerengup nungup si bini ke gubangku. Leher melolo si ojo. Tapi beda orang laki si tak pernah nyiting leher bini. Sampai di anak telok tak tuh nyium leher. Karakternya beda. Nyor sorga kelenjap namanya lo dengar deh. Kelenjapan di pentang itu yang itu bah. Iya tina lah. Iya kelenjap na parfumin you. Dari mana lagi nebak lek dan si bini. Ada yang ngak uang mentang laki. Sor nyor sor tak tahu karun. Beda si seneng tedung ngamuntang bini. Beri bental tak anda. Tedung ngamuntang mal. Tikal bersabar you. Muntang parfumin. Iya tapi mon abit telu tidung kemuntang payah si bini iya kentok sekejap selaki cokok ngucap maaf kak meledak kak ada mesti sing ke tibi dikit apa elang bona kentok nung ngepole kemuntang seneng tidung kemuntang bersabar le mon la si bini paham kasih laki maka empian kenjena raja man nazaraha falaha isrina darajah. Siapa orang bini seneng atentan untuk kepentingan kebahagiaan suami, ambian kene panteng ban selake, dupolo ganjaran dari Allah. Contoh, ambian kok mareti, pemapan, bibir, mata, bahkan mun maknya ini ke bini gula mun ponde ngak nikah, pasti pada atentan maknya diki. Itamo sekitar subuh gula dateng maknya mandi, lalu dia pasti berdandan. Bukan hanya bibir dimirahkan, sido belukot nama dari ekorak pegedung deh dengar deh pakoning emas bulun matan pada pek kambing cerapat san pon gula dateng batu ketepan ke gula enggak nok des sudah dengar deng maknya ini cit ngecit gula mon pon enggak nyanyi lah ini paham ini berarti ada istri yang sadar diri mon gula ki bek malam subuh anak ki tedung maknya mesti ngocak kak capek ki sambil nunggu bental ben selemot ngereng mina biasa ini kayak sapona tak usah gula marah tedung sejak dari tol Pasuruan gula ngidelek coba buatkan aku kopi mon maknya ini tepat ngangkui mau kena pak gula ngocak kebayaki kopi selesai dia buka mau kena langsung dia pakai baju-baju you can see baju-baju yang tembus pandang tepes ya kelambian keng pedong dong nyeradang ngepi maki kiai mon ngabas ngari nung ngep kiai pun kok songkon pak maki surban ini ngeter pak lah ini kan nyaman agreng bini agresif kebaik kopi maknya ini sanpun kemarin kebaik kopi ini kadang-kadang pamalopah kota ngaro yang kui separuh dengan aja sambil mata baru kopi maki gula tak setia bentar balik mbian faham sadar itu anak apa mak yang kui separuh maknya ini senyum untuk suami kan pun abid mbian tak ngenalin nikah gue ngajak iya ada gunung Bromo kemper silocot separuh. Ada yang bini si agresif, jangan ada yang di bini tak paham. Tedung ban si laki, anak celana levis. Arah apa amun tedung ban si laki, mak celanaan. Sapu saya tai rosi yang tu. Sampai si laki ngocak, ya Allah, tak tahu si muka golek mau ngadele. Sampai subuh tak locot sapu. Kulaku si laki apa mit ke pasar, pah mele gembok yang telaki ke si bini. Lek selot sekali lek kunci sekali lek.
Lagi ini tak paham berarti. Lamun orang bini paham dan sadar diri, aten-ten ratin pasti laki tergoda. Pahiyabes dek, haya bina kemari dek. Ayo duduk kamu di depan saya. Demi Allah le benci ratin setia. Tak rogi kok le agabin ben-ben. Kok jet ngari kok sesareng kok. Mak cek ratin setia. Mbah misem si bini. Dan ngabes dupolo toron rahmat dari Allah pun kasih bini ini. Mbah heguk teku wa mammasaha. Paisot lorsot pepe nadi din siapa peper kidin gula kak keng halal kan dia leer ya din bian ko terus ngerset ria abi dan si bini din bian mun sampai neku wa mammasaha arba'ina daraja pak polo kencen engak bugi iya bes du bolo setting mbak bo teket sebita kencen ada tekanan dikit-dikit pecek misal alhamdulillah sibitak lah bade si bekraja kencana wa mangkubbalaha tapi kalau mengecup kubbal itu ada dua kalau di kamus ada hidung bertemu pipi mencium tapi ada yang lebih ekstrim kubbal itu bermakna iltiqa'us syafatain bertemunya dua bibir berarti mengecupkan pamira bibir embian kecup ben silake balas dengan kecupan yang lebih mesra. Berapa pahalanya? Samani nadaroja. Belum polo. Tapi pian mun kecup, cek ngike yu. Ya mengike tengir silake ba. Kula-kula antar ke puskesmas. Dem maka gemet ben murah muntang bibir lah. Apa totok ben yun malam dak sekali. Tapi mun pas apolong pas kulur si bini terjadi jima, sadar diri, selake jet lakena, si bini jet binina. Dilayani dengan penuh kesetiaan dan kasih sayang, maka gencerna melakukan jima sekali suami istri sama dengan melakukan pembantaian jihad fisabilillah matiin 100 kafir. Tak usah antar ke Israel bian, tak usah perang ke Arab Saudi, tak usah antar ke Palestina, apolong ben bini sekalian kini sama dengan pembantaian 100 orang kafir. Kan nguihu genggu ben malu. Mere maghrib mere silake 100 mati wari nggak pergi. Mari insya arangka boleh silake. Ntar ke Israel si bini. Iya le, masih ki banyak orang kafir le. Amunnya si bini pati boleh kak, pati boleh kak. 2 kali 200, 3 kali 300, 4 kali coplak to ode silake wadah kan. Ajri ya beda pojo, pun si terus lagi malu. Para hadir. Anjak nih bini menterus warga nggak jadi. Contoh. Fadhail amal banyak garing bini. Ampian tar ke Mekah belum tentu mencium Hajar Aswad. Arab pesenyum Hajar Aswad punya orang. Padahal ada fadhail amal yang bagus untuk perempuan. Siapa orang bini senyum kalakena itu pahalnya sama dengan mencium Hajar Aswad di Baitullah. Nggak dia? Paham? Nyium kada kursi bini kasih laki sama dengan mencium Hajar Aswad. Makanya kayak laki mentepak neng yamper penbik tibian nok jorno yo kok masih terus nyium Hajar Aswad pas sembian tar kasih laki pak cium tak salah boleh bon selaki tepak neng cium teket pak abid kok selaki mesti jemput mau ke pak cium sengke curiga selaki beda apa paling minta BC paling dia kemana keng mun pas cium teket pak abid pas ngakak selaki hahaha misalnya pada ben senyum Hajar Aswad. Bo sepo tuh dia remah kok caranya. Macek tau di singin nama jai rembar. Antos tedung ya. Salah tedung jai rangkain. Ya Allah, ajai tentang Hajar Aswad. Yang ngalaki tisu kata. Ya Allah, akili tentang Hajar Aswad saja. Cium ni seguni. Ya Allah, bujai tentang Hajar Aswad. Tapi kini kekejaran. Kanjeng Nabi begitu sama pandai bersyukur kepada beri cetak ayo ke bersujud ke Gusti masjid ini tempat sujud as-salatu wassalamu alaik mula sebu amu nyitar hemni ya imam al-mujahidin ya Rasulullah salah daerah jaga mula pada tarhem ngak ada jaga ngalak wudu
Bani bah ngelak sepeda tegenggengan ke budak ke timur. Mon si bini tempat tedung cek dek ya dek cek. Tunya akhirat kok ben-ben lek. Wallahi tunya bentang bini lek. Pagi di akhirat aku pastikan kamu juga yang paling cantik di antara deretan bidadari di surganya Allah. Si bini manteng ke si laki, kak, seorang nang kak kok payah kok setia kak. Boh, payah ada remah. 2 kali ben merengkok malam kak. Rompal kok badan kak. Boh, cek kebaik alasan lek bentak apa jeng gara-gara engkau laki nebeen. Engkau berhak dan saya halal ngompoli kamu. Tapi mun beun pas tak salat gara-gara engkau apolong ben-ben lek, engkau dosa, engkau menjadi penyebab ben tak salat. Pas sabar tiring laki. Geluk si bini sayang, ayo bangun lek. Jan melekok pekol ke jeding, Mbak. Reng bini mun pekol persis kadel lu ketekan biasa. Depa keadaan jeding apa jan si bini? Mas, wallahi gue bangga di laki mbian mas. Ternyata aku salah menilai kamu mas. Ternyata mbian laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan aku mas. Mbian laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuhku. Nangis si bini, nyap-cap air mata. Dan dia berkata, mas, kau bimbing aku menuju surga Allah mas. Kau tuntun aku menuju ridhonya. Pasti geluk si laki. Mas, bisa berjanji kamu malam ini. Janji apa sih dik? Cintai aku karena Allah mas. Pasti geluk si laki. Sayangi aku karena Allah. Tolong mas peluk aku malam ini karena Allah. Pasti rekep ben si laki si bini. Eret-eret kelem jeding si laki. Merebole si laki. Jangan si bini apa? Jangan apa aja enggak enjak lek nutut. Padahal mun tak mere sekali gogok bertakbir. Mun ngimamin Allahu Akbar tandis. 3 kali semalam. Allah. Ingat lah jangan tak nemu angin. Suara apa? Sami'arrah liman hamid. Can matuan mak deh ya suara lagi. Eki keredeng jandeng nabun bah. Coba ibu jujur, biar mundi laki bisa ngimami sholat, seneng namandan. Bismillahirrahmanirrahim. Ki subuh lagi imamin, makin matuan jaga-jaga, waman tuh ngimamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Tuh seneng kan ibu kepada laki ini. Sesusah mundi laki bah tak pati tahu ngimami. Imami iya lah. Panik kang tu. Can si bini, ya Allah. Ada masalah dalam sarung ketang laki. Mana bajang nikah ngak dia? Mek geng lebar separuh apa tu? Salat takbir. Allah. Beda saya santai dulu apa aja enggak? Terlalu santai. Allah. Can malaikat giridu ning ya no, ning masjid malaikat Bismi Allah. Allah. Apa olong malaikat enggak baca lagi? Raja otang orang re balik. Coba abes praktek takbir. Saya budi kenal lagi. Ebo ngenale. Saya mau praktek takbir, ngangkat tangan saya. Padahal nggih. Beni neku mik ngak ada salat beni. Mbian mah ngebes mik melolo. Tau usah nyambi mik mbian laku. Dugi pas nyambi mik tapi tau usah. Kanjeng Nabi mun takbir ketinggian tangan, ibu jari, jempol loros dengan kedua daun telinga. Allah. Mana tarik ke atas, jempol kan kopeng. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Paham gak? Ini fikih laki-laki. Mon bini ngak dia. Beda fikih perempuan. Mon bini angkat tanang ke atas, ngak dia ke atas. Dia tekuk ji, mek berdisi kujur ke berak ke timur apa gitu. Mek capok angin puting beliung di pasam nyapsa keluar tekuk. Yo.
Beda loh laki-laki perempuan. Kalau laki-laki ruko mentang keluar tanah terbuka. Mun bini kempok gede loh. Siap mentang deh gitu, mik tongklet-tongan ke timur deh. Aku tangan ke, iya mun locot. Apa rosak deh beda perempuan ada tata keramanya yang berbeda. Paham gitu? Jadi tak usah kerudung mereteng deh. Siapa yang pelengan mempahdik mantok tak pati gena. Imam Ijong ngkibah pah teka aki. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dan matuan ya Allah. Mak tebak kering Thailand tang mantur di remade. Salah. Dalam majarana itu adalah praktik sholat. Lagu leban bian montro odi itunya selamat kantos ke akhirat setong cara na ban gulembian tergi pada lanjeng semampang kita masih punya umur tore guleban pian saling asah saling asuh saling asik jak tokaran iki arapa kematian akan memisahkan kita orang materi penipuan penyakit. Makin ada gejala virus boleh. Gula anak ada di Darut Tauhid Malang. Minggu-minggu kemarin nih para Rabu sedaja. Pada cakan-cakan saya sakit 6 orang, atambah 10 orang, atambah 30 orang didatangkan dokter. Lalu kemudian positif influenza tipe A. Sehingga semua santri 800 orang dipulangkan satu hari itu. Kenapa? Karena menular. Kenapa influenza nih kan hampir sama dengan COVID. Tuti pilek, tak nyaman rasa, pasti tak pelengen nih guru. Guru influenza, tapi itu seminggu biasanya. Le virus nih banyak mangke. Tapi Pak, orang materi benih polan ruah benih. Itu hanya sebagian penyebab. Kematian adalah ajal. Ajal itu adalah batas kontrak kehidupan manusia. Mungkin tepan COVID saben. Pengajian ngak ni kata oleh dibubarkan. Ngak gi ada social distancing jaga jarak. Tak oleh along polong ngak ibu. Mungkin tepan COVID ada jarak 1 meter 1 meter. Namanya social distancing. Gula tanya ke dokter. Arapa mak jarak 1 meter toju. Penularannya lewat udara gi. Leye jeria mak ning 1 meter mun lewat udara. 5 meter sap ke elong ore. Mesti namun pada penyakit COVID si bener benih amaskeran aheleman kasongai aheleman katase nih dia orang ngecek sampel aheleman jangankan COVID beletang tak kok kambiar apolong lagi bini mesti pada ngaku helm sterilisasi malah ingat latu-latu rasanya menggentung tapi ingat ke muslim nelpon gula Khalil Yasin nelpon gula tepaan pada COVID kak mak banyak pengajian pagagal kak tangdi iya pada coba pagagal dia pada COVID setiap virus sampai bila deh kak dia tak tahu sih kok benih virus ya ke muslim tadi keng muslim kebelah ke Khalil Yasin dia mun kira-kira pas COVID sampai 5 tahun nggak ria pas tak oleh konjengan kapi pergi kan kok ben-ben tadi konjengan ayo pada ntar ke pasar melembi bah ngare abareng pas mulai tadi unjangan ngare apa ini mau sampai 5 tahun tapi Pak makin COVID ada kematian tetap berlangsung orang mati bodin apa enten artinya apa kematian adalah hal yang berbeda materi benih penyakit tapi kematian adalah ajal adalah batas kontrak kehidupan manusia mulai dapat ke kontrak odin tidak usah sakit lempo mati di pangkat jabatan mati kiai mati presiden mati gini mantan sesoki mati karena kematian adalah ajal gue leban tak seterusnya odi mangkan pongki odi pamapan selamat dek reken apa iya mungkin odi saling cium saling peluk mati bendem bas minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dari tanah Nabi Adam itu tiaki ka dalam tanah manusia bakal bener ge kak tomun mati bendem
Jame coba tas nyiur apa coba. Ngaruh apa? Larangan sape, Pak. Mon sape mate beli kolen ki baju. 30.000 per kilo. Kolen sape. Mon bian mate. Sera semele kolen dia. Kebai hadra kolen dia. Pak tepak keburin kolen. Cek celeng sele tapu hadra tak lebus. Tapu sekalian dua sebab hadra. Jaya ke apa, Pak? Sape ro make tak pernah sepatuan. Sape make tak pernah kaos soko. Tapi sape mon mate kerak koko dah sape gentonge pasar. Laris terjual habis. Karena kokot menikelah dadi kekel. Campur bakso kikil, campur soto ki. Colokan sape. Coba dinbian, make ladal sandal benare. Mate kerak ketok gentok oda. Uji keberanian. Pekol papolong bentuk oda sape pasar. Kira-kira tok odam bian bentuk ada sape ke magerus sokon bian ben sokon sape. Mun tak buru ben sia degeng jeung ojak guli. Nah aku selamat ya, Pak. Colokan sape make le banyak jaile awosengan tapi sape mun dibeli kerak bibira rebus bisa jadi cingur. Campur rojek rujak Cilena sape kalau dipotong itu namanya bestik lidah. Separuh cile belum 10.000. Larang cilena sape. Colon sape le paju kapine, Pak. Nah pembian mak ngabes colok gula. Mata apa nyaman bang ngabes pembian. Colon ke Malik pehwan bian. Makilah pidato benar ke Malik. Coba ke Malik pun mati kerak bibir rebus campur rojek. Bataber kereng kang botang dina. Ya congor ke Malik. Siapa sih ngakan? Colon kiai tak baju. Nah boleh colon bian kapi, Pak. Cak ngabes tang colok merur bian di colok dia. Buntoan sape. Makelah sape dia buntok na polong benjelat dong tapi sape mon mate rak kerak pas buntok potong-potong rebus itu bisa menjadi sop buntut makanan favorit di berbagai macam restoran. Gulai yonceng ke Malaysia di bari Kadaman Sara kayu ara banyak yang Madura. Mereka ini ka yonceng ke Genting Helen dari Genting Helen ke Petaling Jaya Kuala Lumpur Pak Are beri canai melolo teh tarik canai tergerbek-bek tabu. Gula nyari sop buntut. Dek remah cara natanya sop buntut. Nyari Upin Ipin tak ada neng Malaysia. Padahal neng dina beda film Upin Ipin. Atu si dairo. Mak tak ada di Malaysia. Pangalan atu Upin Ipin awak lapar nih. Aku tengok di menu makanan di kedai nggak ada sop buntut. Yang ada cuma sup ekor. Aku bawa nyaman itu sup ekor. Beri buntut sup ekor. Gue tanya ini kok ada. Buntut gak ada, ekor ada. Ekor. Iya jibat itu sadeng mereteng. Kenapa keluar kok maju Rasulullah. Mangane padongku, sop buntut ku sep ekor kasa. Sakerak 20.000 telo kerak. Sebito ke bularang buntut sape. Maabok ki gula tak bentak benbian. Kek lake. Elem sarong ji kan beda. Ki ngacul ka ada setia. Ngak mik kan beda kan. Tidak jago nunggu sarong ngabes engkok bae. Jadi asli buntok. Keng seteki ngadep ke ada. Mun tak percaya pentel ke budi coba. Tak balik ki. Mun disampaikan bulu nih baba. Mun sembian yang sanggup berdietan. Coba kayak laki mun mati tok ketok je. Paling jadi telok tok. Jadi telok kerak ini. Iya mun sibuk raja 5 kerak. Iya mun sejek raja nih paling bisa 11 kerak je. Sabak ketobung pataber. Ya sebetut. Siapa sih ngakan? Cik kita ikeladin bian celengah betul ngaji tak tokaran. Cobaan menteri pangru. Mangga dari remah. Hidup Allah tidak menilai ketampananmu. Allah menilai apanya? Tidak menilai pangkat jabatan dan harta kekayaan, tapi yang dinilai oleh Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah amalnya yang terbaik di hadapan Allah? Mangan Kanjeng Nabi as-salat, maka lepas tes warga as-salat. Kanjeng Nabi masih istighfar sampai membengkak juga kaki Nabi salat. Artinya apa? Ayo bapak jeng ibadah mak lepaki tak kumpak itunya apa entah Kanjeng Nabi nang akhirat dari papolong ada Gusti Kanjeng Nabi. Amin. 1,5 jam saya ceramah ben gula langsung minta doa mulai langsung gula marina. Biasanya subuh depak nih gula kol 6 pagi atau setengah petok gula depak langsung morok santri. Posak pon gula morok nih bunyak pon. Kiai Rabu. Berkat lo kita ibadah dengan
Gulen ning kulen krusar binci her badan si mukmin cium muka mobil om parfum luar biasa din pejabat din artis om mobil cek lebur coba ambian muka mobil gula bu kocor bu tutul bu petes gitu. Walau jok pun masya Allah mun saya hanya berkat gula gitu sampai ke jok ada kadang makai lesen kita beda bili naik ke atas motor berarti beda telur beda bermotor keker biasa masih gedean motor eki masih beda telur tengkui kalak beda telur ongku lain nggak mangken wow banyak beda belum bal bekoh diberi siapa ya mukmin beda jiher kiai mampir kiai gula lah cak beri si bodong kok si bodong ni tangkap kok suruh baju deki punten semuanya pakai cukai ni bayai bagi ke tokang ya pesantren gula depan membangun tahfidzul Quran gula mangken agak baik ni kan ruang pengajian ngak ni kan yang pesantren 4 hektar tentu gula mun pada pengajian posak 4 hektar ni kita usah kursi ngak ni ka Pak toju apa deng gula ni bari mendatang Syekh Bidin Habib Bidin Az-Zahir gula pernah mendatang Subhanul Muslimin At-Taufiq oleh Ciher panitiana sada tengah Hamid Uye penyanyi pop reggae saya nyanyi ST12 Ciher senyambi gini sebagai panitia gula mendatang boleh mungkin Habib Syekh pentahun gini jadi membahas dari yang tang betang depak gebengkoh sudah ada 2 hektar tanah saya persiapkan homestay penginapan para tamu tetapi pian mun gebengkoh pian tretan gula langsung mele kamar pun kiai saya bermalam kiai free bebas biaya bada jeding lembengkoh pola pian ngantar ke joglo bada yang berbentuk joglo kolam Pak ngereng bebas kambian nginep Pak are 5 are bebas biantara kak emak sudah ada mobil telok kak seni siapkan untuk para tamu teerna ada rumah malik gula menginap 5 are monggo teerna apa biar bakso rawon mie goreng mie ayam rawon lengkap cedlah banyak sekeng tekeng ya dan bungko gulen kan lengkap ben paita apa yang enggak seni kebenci gula ngabas sembian selak gula jen kini mata narodai berarti ki nyampung peken keng lah tak mampu lah tak mau Allahumma Muhammad terteka hajat ka pinggih 1 jam gula mancung ngak ni kita nginum tak ada remah gula mancung boleh kali daripada nasihat selamat sedaya jenggi teka hajat napa saya ka hajat bian muka-muka kabul ben Allah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saka intibisaus dari Al-Fakir Abdul Malik Sanusi, manakala ada salah kami mohon maaf yang tiada batas. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat Kiai doa ya. Ajunan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam. Selamatkan sedaya hadir ya Allah, selamatkan dirinya, selamatkan anak keturunannya ya Allah dari berbagai macam bencana-bencanamu ya Allah. Ya alima ma fis sudur akhrijna minadz zulumati ilan nur. Saya hadir malam semangkin ya Allah, tidak sedikit mereka yang punya kesusahan. Bade sesempek urusan otang piutang, sempek urusan keluarga saya tak pati rukun, sempek karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, bade sesempek karena keinginan yang tidak terkabul-kabul. Terode Pak Mekah Madinah betul kaula ya Allah. Malam ini kalaban aba amolot ngormat kelahiran Kanjeng Nabi ya Allah. Sesompak tere berjumpa serang ajunan Gusti. Serajo otang muka-muka lunas. Setroda Pak Mekah Madinah muka-muka kabul hajat, kabulkan hajatnya ya Allah. Segera kau panggil ke Mekah Madinah. Sesakit muka-muka beres. Allahumma yassir lana ya Allah kula asir. Yassir lana ya Allah umur dunya wal akhirah. Yassir lana ya Allah ziyaratal haramain, ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Rabb bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.
Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farid an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aunina bihalalika an haram fadlika amman siwak. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa imanik. Allahumma akhir kalamana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bihurmatil Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Saka ente bisa hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saka dito para rabu pinaka badai pon mau itu hasanah jejer beratur bito agung sampun jejer bagi kalaman cernak sarang salar persumulja Al Mukarram Kiai Haji Abdul Malik Sanusi SAG malar mugas teju sampun jejer bagi sarang beliau tetia tambahan ilmu pangauningan abun teleseken di lepang kalian kangkui nonton noto kibatan kula sarang seteja ajunan dak celah diserita sarang ajunan dapun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para rabu sempat ranum sesami mulja dari beten kula minangka taring kesemo di lembah depan papangkian malam semangkin atau rakim atau saka langkong terjuga nyaon samora atas sateja kakorangan tersateja kacang kolangan epon sae dari pola tengka konkonan sejenggel kaulaten angkit okara sekarang sorok menggudak pangkelian anyo ona sapora setak mengkiangkan akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada panitia Masjid Darul Mutakin semuanya berkumpul di depan masjid. Sekali lagi kepada semua panitia agar berkumpul di depan masjid semuanya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. البدر كطلعته وجهه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. قلبي نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلم الوصايا نسألك الله عبد الجمال يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada bersama yang kurang berkenan, maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.